Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa wavuze ko ibikorwa birimo kugaragara ku mirongo inyuranye yo ku rugamba ari ibisanzwe byo guhinduranya imitwe y'ingabo. Nyuma y'iminsi amakuru yumvikanije ko urimo kuva muri bimwe mu birindiro byawo. Ubutumwa umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje kuri rw'imbaga rwa X mu ijoro ku wa gatandatu buravuga buti ibikorwa birimo kugaragara muri kino gihe ku mirongo inyuranye yo ku rugamba bijyanye gusa n'ihinduranya risanzwe kandi ry'amayeri y'urugamba ry'imitwe ya M23. Kanyuka yongeraho ko M23 igishishikajwe buri gihe no kubahiriza neza ingamba z'icyizere zo muri gahunda y'amahoro ya Doha kandi ko yemeje kurinda abaturage ba civile ndetse yiteguye kurandura inkeke iyo ari yo yose kuvaho yabituruka. Ntacyo leta ya Kongo yatangaje kuri ibi bishya byatangajwe M23 ndetse umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo ntiyasubiza ubutumwa bwa BBC umusaba kugira icyo abivugaho. M23 itangaje ibi nyuma y'uko muri iki cyumweru amakuru amwe mu binyamakuru byo muri Kongo yumvikanije ko uyu mutwe wari urimo gusubira inyuma uva mu birindiro bimwe byawo byo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se kwimurira ahandi abarwanyi bawo. Ku wa gatatu Radio Kapikorera muri Kongo Kinshasa iterwa inkunga na Loni yasubiyemo amagambo y'abategetsi n'abaturage ivuga ko bayibwiye ko mu ijoro ryo kuwa mbere rikira kuwa kabiri hagaragaye kwimuka ko abarwanyi ba M23 bava mu bice bimwe byo muri teritwari ya Rubero mu birindiro bimwe bari bamazemo umwaka urenga. Ku wa kane mu nama yayoboye akanama k'umutekano wa Loni Masadi Buros intumwa nkuru kuri Afurika ya President Donald Trump wa Amerika yongeye gushimangira ubusabe bwa Amerika bw'uko u Rwanda rukora ingamba z'ubwirinzi nuko rukura ingabo zarwo ku kanya ku butaka bwa Kongo Kinshasa no kubariza ubusugire bwa Kongo. Buros yanashimangiye ko bikenewe ko leta ya Kongo irandura umutwe wa FDLR mu bice igenzura. Yavuze ko izo ntambwe ari ingenzi cyane mu gukemura impungenge z'umutekano zinyegeje kutizerana n'umutekano muke mu karere. Raporo z'inzobere za Loni Kongo n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bashinja u Rwanda gufasha umutwe w'inyeshyamba M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa mu kuwuha imyitozo abasirikare ibikoresho n'amategeko. Leta y'u Rwanda ihakana gufasha M23 ikavuga ko yashyizeho ingamba z'ubwirinzi mu gihe ishinja leta ya Kongo Kinshasa gukora no gushyigikira umutwe w'inyeshyamba FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Uwo mutwe ukorera mu burasirazuba bwa Kongo ibyo Kongo Kinshasa nayo ihakana. Umutwe wa M23 ugenzura ibice byinshi byo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo birimo n'imijyi ya Goma na Bukavu. Bros yanibukije amasezerano ya Washington yashyizweho umukono mu kubuza ko umwaka ushize hagati ya Perezida Tshisekedi wa Kongo Kinshasa na Paul Kagame w'u Rwanda yahagarariwe na Perezida Trump ivuga ko ari intambwe ingenzi cyane yatewe igaragaza kwiyemeza kurenga ubushyamirane bw'impande zombi. Mu butumwa yatangaje ku rubuga rwa X Bros yavuze ko yashimangiye uko bimeze ku bantu barirwa muri za miliyoni bamaze igihe kirekire cyane barimwe amahoro umutekano n'amahirwe y'ubukungu. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo yongeye kwaduka kuva mu mpera za 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 ihagarariye kongera ikubura. Umutwe wa M23 kandi mu mpera z'iki cyumweru wakomeje kuvana ingabo zawo mu bice bitandukanye by'intara y'Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo uzisubiza inyuma. Amakuru avuga ko ku wa gatandatu M23 yavanye ingabo zayo mu duce twa Pita Kongo na Bunyantenge Dorere mu burengerazuba bwa Kirumba muri Rubero no mu gace ka Minova muri teritwari ya Kare mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Utu duce twiyongera ku twa Meti Kanune Kateko Bukumbirwa na Rusamambu two muri teritwari ya Warikare. M23 yeruka kuvanamo ingabo zayo. Amakuru avuga ko ingabo z'uyu mutwe ziri gusubira inyuma zikagera mu birometero birirwa muri 30 uvuye mu bice zagenzuraga. Umuyobozi w'umujyi wa Goma Julien Katembo yasobanuye ko gusubira inyuma kw'ingabo za M23 binugize ibiganiro by'amahoro aho impande zombi zigomba gusubira inyuma ibirometero 30 kugira ngo ibiganiro bikomeze. Katembo yavuze ko M23 izi neza ko Chidi atazubahiriza iby'impande zombi zumvikanye bijyanye no kw'ingabo zifatanije n'abarimo Wazalendo zikomeje kugaba ibitero byicirwa mu civile batari bake. Uyu mutegetsi kandi yahishuye ko ibiganiro bitaha hagati leta ya Kongo Kinshasa M23 aho kubera Doha muri Qatar bizabera mu Busuwisi. M23 buriye ko icyari cyose cyarenga ku byumvikanwaho cyangwa se igerageza ry'igitero riturutse ku butegetsi bwa Kinshasa rizahita risubizwa ku kanya kandi mu buryo bungana hakurikijwe ibisabwa n'umutekano. Hagati ariko kandi umutwe wa M23 ku wa gatanu mu iki cyumweru watangaje ko abasivile babiri bapfuye undi umwe arakomereka bikomeye nyuma y'ibitero ry'ingabo za leta ya Kongo zagabye mu gace ka Mikenke ni mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo no mu nkengero zako. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ibyo bitero byabaye saa 3:40 z'ijoro ku wa kane bikomeza kugera mu gitondo cyo ku wa gatanu ahagana saa 2:20 z'igitondo. Yavuze ko ibyo bitero byibasiye uduce dutuwe cyane n'abaturage byasize inzu nyinshi zisenyutse imiryango myinshi yunga bari ituye ndetse bica igikuba mu baturage. Yavuze ko biriya bitero byahitanye abantu babiri bikomeretsa bikomeye umuntu umwe ndetse bisenya inzu nyinshi binasiga imiryango myinshi iri mu gahinda n'akababaro. Kanyuka yashinje ubutegetsi bwa Kinshasa kudashyira mu bikorwa ibyo biyemeje mu biganiro anavuga ko bukomeje gukorana n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Kivu y'Amajyepfo. Yashimangiye kandi ko Kinshasa igomba kuryozwa byimazeyo ibikorwa byo guheza no kurimbura abantu hashingiwe ku bwoko biri kubera iminembwe ndetse n'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage b'Abanyekongo muri burasirazuba bw'igihugu. Kugeza ubu nta gisubizo kiratangwa na guverinoma ya Kongo Kinshasa kuri ibyo birego. Nyuma ariko abayobozi
wa Fuseventura batashye uruganda rutanga amashanyarazi akomoka ku mirasire rufite ubushobozi bwa megawati 3.7 rwashyizwe mu nkengero z'umujyi wa Goma mu rwego rwo gukemura ikibazo gikomeye cy'ibura ry'amashanyarazi kimaze imyaka myinshi giterwa n'intambara n'ibura ry'ibikorwa remezo bihagije. Urwo ruganda rwubatse n'ikigo cyigenga cyitwa Nurukongo Connect ruje mu gihe ibice byinshi by'ibikorwa remezo by'amashanyarazi bya Goma byangiritse kubera intambara, hari n'ibitarubatswe kuva kera bigatuma abaturage benshi batabona amashanyarazi yizewe. Abayobozi bavuga ko uyu mushinga uri mu mugambi mugari wo kwagura vuba serivisi z'amashanyarazi muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ubucuruzi n'ingo byari bisanzwe bishingira ku bundi buryo buhenze kandi butizewe burimo no gukoresha moteri zitanga amashanyarazi. Burimanzi wungirije guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yavuze ko umushinga ufite intego nini, ati turi mu gikorwa cyo kugeza amashanyarazi kuri ibi gace ka Goma mbere y'uko wa gatandatu tukagera ku rwego rutari rwigeze kugerwaho mbere. Biteganyijwe ko uruganda ruzongera ingufu nyinshi ku muyoboro w'amashanyarazi wo muri ako gace kandi rukagaragaza intambwe igana ku gukoresha ingufu zisubira renewable energy no gukwirakwiza amashanyarazi mu buryo butegamiye cyane ku muyoboro mugari usanzwe udahagaze neza muri kano karere. Abashyigikiye umushinga bawugaragaza nk'intambwe yo kongera kubaka no gukemura ibibazo byihutirwa by'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage, bakizera ko kongera amashanyarazi bizafasha mu kuzahura umujyi no kuwushyiramo ituze. Nubwo hakiri ibibazo by'umutekano n'imiyoborere, uyu mushinga ugaragaza ko ari ukwiyongera k'ubufatanye n'ibigo byigenga no gukoresha ingufu zisubira mu rwego rwo gukemura ibura ry'ibikorwa remezo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Sosiyete Nuru iterwa inkunga n'abashoramari bakomeye cyane barimo leta y'Ubufaransa ndetse na Eric Schmidt uhoze ari umuyobozi mukuru wa Google ndetse n'abandi. Umushinga wo kugeza amashanyarazi mu mujyi wa Goma uri mu bikorwa bishyigikiwe na guverinoma ya Kivu y'Amajyaruguru. Intego y'umushinga kuba guha abaturage muri ako gace amahirwe yo kugira uruhare rugaragara mu kongera kubaka igihugu cyabo, ugamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage binyuze mu kubagezaho amashanyarazi yizewe, bityo bagashobora guteza imbere ubucuruzi, ubuvuzi ndetse n'uburezi. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Matsiko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi Kainerugaba yirukanye Koloneli Abdul Rugumayo wari umukuru wungirije w'ubutasi bwa gisirikare amusimbuza Brigadier General Oscar Munanura. Ibitangazamakuru bya Uganda bivuga ko hatazwi icyatumye Rugumayo wari muri ziriya nshingano yari yarawe na Perezida Museveni muri 2022 yirukanwa. Ni inshingano yarasimbuyeho Brigadier General Charles Asimwe. Mu myaka ine Rugumayo yari amaze ari umuyobozi wungirije w'ubutasi bwa Uganda, yakoranye na benshi bari bamukuriye bari mu General James Birungi umaze igihe afunzwe. Birungi yatawe muri yombi mu mwaka ushize nyuma ya gato yo gusimburwa ku nshingano yari afite na Major General Richard Otto. Brigadier General Oscar Munanura wasimbuye Rugumayo nawe azwi cyane mu butasi bwa Uganda, dore ko yari asanzwe n'umuyobozi wungirije w'ubutasi ushinzwe kurwanya iterabwoba. Mu mwaka ushize nibwo yari yazamuwe mu ntera agirwa Brigadier General avanwe ku ipeti rya Koloneli. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi Kainerugaba ku wa kane yategetse ko Major General Don William Nabasa ndetse na Brigadier General Jackson Namanya abaho batabwa muri yombi kubera ibyaha bifitanye isano na ruswa. Ubutumwa bwo kubata muri yombi bwoherejwe ndetse bunashyirwa mu bikorwa n'umugenzuzi mukuru w'ingabo za Uganda ndetse akaba n'umugaba mukuru wungirije wazo Lieutenant General Sam Kiding. Amakuru avuga ko abajenerali babanje gufungwa mu gihe cy'amasaha make ku cyicaro gikuru cy'igisirikare cya Uganda Imbuya mbere yo kujyanwa ahandi hantu batwawe n'imodoka za gisirikare mu masaha y'ijoro. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko cyaba amakuru y'uko kuri ubu Major General Nabasa ndetse na Brigadier General Johnson Namanya bafungiye muri gereza y'umutwe w'ingabo zidasanzwe ya Kasenyi ku muhanda ujya i Entebbe. Nabasa yari asanzwe ari umuyobozi ushinzwe igenamigambi na gahunda mu ngabo za Uganda, mu gihe Namanya yaherukaga gukurwa Jean Muhoozi ku nshingano zo kuba umuyobozi ushinzwe ubwenegihugu n'abinjira muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere muri Uganda. Bareba jenerali bombi bariyongera ku bandi benshi Muhoozi yirukanye mu myanya itandukanye bari bafite muri UPDF kuvagirwa umugaba mukuru w'ingabo, mu gihe abandi bagiye bafungwa. Abakurikirana ibintu hafi bagaragaza ko ibyemezo by'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda bigamije kwimakaza ikinyabupfura no kubazwa inshingano mu ngabo abereye umuyobozi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye wundi abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika. Ikinyamakuru Chimp Report kiti u Rwanda no Burundi hafi gufatana mu mashati bapfa kandidatire ya Macky Sall yanzwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Umunyamakuru ati Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungira ati kuyanga byerekanye ko imiyoborere burya igira uruhare mu bintu byinshi, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye utegetse umuryango muri iki gihe yafashe icyemezo cyo gushyigikira umugabo atabajije ibihugu binyamuryango abikora nkawe, kuba byamwanze no guca agasuzuguro. Buri nyamitwe uhagarariye Burundi muri Loni ava kubivugana n'Nduhungira bitarimo gushishoza kwinshi, kuko Ndayishimiye yakoze ibyemererwa nka perezida w'uyu muryango. Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungira yagaragaje ko ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yari amaze gutanga Macky Sall nk'umukandida ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa Loni, yashyize igitutu ku bakuru b'ibihugu bagenzi be abasaba kuzashyigikira kandidatire ye. Nyamara nta n'umwe muri bo yari yabanje kugisha inama. Ku wa gatanu nibwo umuryango wa Afurika yunze ubumwe wanze kandidatire ya Macky Sall nyuma yo kudashyigikirwa n'ibihugu bibarirwa muri 20 biwugize. Mu ntangiriro za Werurwe nibwo iriya kandidatire yari yashyikirijwe Loni biciye mu ntumwa ihoraho y'u Burundi muri uriya muryango. Minisitiri Nduhungira yagaragaje ko kuba kandidatire ya Macky Sall wahoze ari perezida wa Senegal yanzwe nyuma yo gutangwa n'u Burundi muri kino gihe uyoboye Afurika yunze ubumwe byibutsa neza ko
ubuyobozi bufite akamaro kanini. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yavuze ko bitumvikana kubona umuryango wose w'umugabane ushobora gusiga icyasha cyangwa se gukirwa mu bibazo n'umuyobozi wawo ubwe nyamara maze mu nshingano amezi atarenze 2. Yasobanuye ko icyemezo cyafashwe na Afurika yunze ubumwe kuwa gatanu kitari kigamije kwanga kandidatire y'umuntu uwo ari we wese, ko ahubwo cyari kigamije kurwanya uburyo bubi bwatangijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi uyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe wica amategeko n'amabwiriza agenga kandidatire z'abanyafurika ku rwego mpuzamahanga. Yavuze ko bw'ambasaderi w'u Burundi muri Loni yandikiraga uyu muryango w'umenyesha ko igihugu cye cyatanze Macky Sall ngo azayobora uriya muryango, byatunguye abakuru b'ibihugu na za guverinoma muri Afurika ko nta n'umwe muri bo wari wabanje kugishwa inama n'umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe mbere yo gufata icyo cyemezo gikomeye. Nduhungire yavuze ko ubwo Ndayishimiye yabonaga ko ibintu bitangiye kumucanga yashyize igitutu kuri ba perezida bagenzi be abasaba gushyigikira umukandida we. Ati nyuma yo gutanga kandidatire ya Macky Sall i New York, Perezida w'u Burundi yagerageje guhatira bagenzi be muri Afurika kuyishyigikira nubwo yari yaranyuranyije n'amategeko. Nduhungire yavuze ko kuwa kane w'iki cyumweru Ndayishimiye yahamagaje inama y'akanama kayobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe yarimo abanyamuryango 2 bonyine, maze agafata icyemezo cyo gushyira iki kibazo gikomeye mu buryo budasanzwe bwiswe silence procedure bw'amasaha 28. Ku bwa Minisitiri Nduhungire, Perezida Ndayishimiye gutumiza inama ya Afurika yunze ubumwe ngo mugire inama ku buryo bukwiye bwo kubikora, yahisemo guha abandi bakuru b'ibihugu na za guverinoma amasaha 28 ngo bemere icyemezo cyo gushyigikira kandidatire, hanyuma nibaceceka byitwe ko bayishyigikiye byuzuye. Yavuze ko ibihugu bya Afurika nyuma yo kubona Ndayishimiye yakomeje kurengera no kurindirwa kwihanganira igitutu n'agasuzuguro bye, byahisemo kudaceceka bibuza ishyirwa mu bikorwa ry'icyo cyemezo, kandi byibutsa Perezida Ndayishimiye ko Afurika yunze ubumwe igengwa n'amategeko. Nongera avuga ko nubwo icyemezo cya Perezida w'u Burundi cyatejwe agaciro, ingaruka zayo zamaze kugaragara ku rwego mpuzamahanga. Yavuze ko ibyabaye bigomba kuba isomo mu bihe biri imbere, by'umwihariko mu bijyanye no gushyira abayobozi ba Afurika yunze ubumwe. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika wanze gushyigikira kandidatire ya Macky Sall wahoze ari perezida wa Senegal ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Ibihugu 20 birimo Senegal byanze iyo kandidatire ya Sall. Mbere yaho kuwa gatanu nyuma y'ibyumweru ntacyo ivuga kuri kandidatire ya Macky Sall, leta ya Senegal iramenyesheje Afurika yunze ubumwe ko itigeze na rimwe ishyigikira kandidatire ye, kandi ko nta nabiro na gahunda ishyigikiwe na leta y'u Burundi ijyanye n'iyo kandidatire. Sall ntacyo yise atangaza ku mugaragaro kuri icyo cyemezo cya Afurika yunze ubumwe. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa Werurwe binyuzwe mu ibara yoherejwe n'uhagarariye Burundi muri Loni, Sall yaramenyesheje inteko rusange ya Loni ko yifuza kuba umunyamabanga mukuru mushya w'uwo muryango. Burundi nibwo buyoboye Afurika yunze ubumwe muri uyu mwaka. Mu butumwa bwo kuwa kane, Afurika yunze ubumwe yohereje ibihugu umunyamuryango 35 yari yabimenyesheje ko mu gihe kandidatire ya Sall itakwangwa bitarenze kuwa gatanu ku majwi atarenze 1/3 cy'ibihugu byemerewe gutora, imbanziriza mushinga y'icyemezo cyo kuyemera yari kuba yemejwe mu bwumvikane nk'uko amategeko y'imikorere ya Afurika yunze ubumwe abiteganya. Sall w'imyaka 34 yategetse Senegal kuva 2012 kugeza 2024 ubwo avaga ku butegetsi nyuma y'imvururu ziciwemo abantu zatewe no gushaka kwiyamamariza manda ya gatatu. Ubutegetsi bwa perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye bubanye nabi na Macky Sall. Manda y'umunyamabanga mukuru ni Antonio Guterres irarangira mu mpera z'uyu mwaka. Abandi bakandida bamaze kumenyekana ko bifuza kumusimbura barimo Michelle Bachelet wahoze ari perezida wa Chili, akaba n'uwahoze ari komiseri mukuru wa Loni ushinzwe uburenganzira bwa muntu. Kandidatire yatanzwe na Chili, Brazil na Mexique. Barimo kandi Rafael Grossi, umukuru w'ikigo mpuzamahanga gishinzwe gufuza nucleaire watanzwe na Argentina nk'umukandida, ndetse n'umunya-Costa Rica Rebecca Greenspan, umukuru w'akanama k'Loni k'ubucuruzi n'iterambere. Mu makuru mpuzamahanga mubwire ko umutwe w'Abahudi wo muri Yemen ushyigikiwe na Iran wemeje ko wagabye igitero kuri Israel ku nshuro ya mbere kuva intambara ya Amerika, Israel na Iran itangiye. Uwo mutwe wavuze ko warashe uruhererekane misile zo mu bwoko bwa balistike zigambira ahantu hagisirikare ingenzi cyane ho muri Israel mu gusubiza kuri iraswa rya Iran, Libani, Iraq n'ubutaka bw'abanyapalestine. Iryo tangazo ryongera ko ibikorwa by'uwo mutwe bizakomeza kugeza ubushotoranyi burangiye mu bice byose. Mbere ingabo za Israel zatangaje ko zatahuye ndetse zigasama igisasu cya misile cyarashwe muri Israel kivuye muri Yemen, nyuma yo kumugiza w'umutwe w'Abahudi avuze ko bazinjira mu ntambara niba ibitero kuri Iran bikomeje. Kuwa gatanu ya Sall umuvugizi wa gisirikare w'uwo mutwe yatangaje kuri nkoranyambaga rwa Telegram ati turemeza ko intoki zacu ziri kumbarutse ngo twinjire mu bya gisirikare mu buryo butaziguye. Intambara ni ikomeza gufatira intera, ibindi bihugu bikifatanya na Amerika na Israel mu kurwanya Iran. Inyanja itukura igakoreshwa mu gukora ibikorwa by'ubushotoranyi bya Amerika na Israel kuri Repubulika ya Kisilamu ya Iran no ku gihugu cyo cyose cya Kisilamu. Mu yandi makuru, ubwato rutura bw'intambara bwa Amerika bwikorera indege z'intambara bwitwa S. George H.W. Bush buzerekeza mu buyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika bwo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, nk'uko abantu benshi babwiye igitangazamakuru CBS News ikorana na BBC muri Amerika. Ubwo bwato bw'intambara wagereranya ikigo kinini za gisirikare kiremba ku mazi magari bushobora kwikorera indege zirenga 80. Mbere muri uku kwezi ubwo bwato S. George H.W. Bush hamwe n'itsinda ry'amato njyarugamba afatanya nabwo byarangije amahugurwa abanziza kurezwa mu kazi, ndetse bushobora kuba bugiye kwinjira mu bikorwa bya gisirikare bya Amerika muri Iran, nk'uko abatetsi muri Amerika babwiye ikinyamakuru CBS. Muri iki cyumweru amato abiri y'intambara ashwanyaguza ibisasu bya misile biyoborwa ubwato bwitwa USS Donald Cook n'ubwato bwitwa USS Mason nayo ihagurutse muri Amerika afata inzira yerekeza mu bikorwa bya gisirikare bya Amerika muri Iran. Ubundi bwato bw'intambara bwitwa USS Ross nabwo bwavuye muri Amerika muri iki cyumweru nubwo aho bwerekeje hataratangazwa. Ibi bibaye mu gihe intambara ya Amerika na Israel kuri Iran yinjiye mu kwezi kwa kabiri. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yavuze ko iyi ntambara na Iran izaba yarangiye mu byumweru bitari amezi.
Hagati amakuru muri itangazamakuru byo muri Amerika avuga ko abasirikare 12 b'Amerika bakomerekeye mu gitero Iran yagabye ku kigo cya gisirikare cya Amerika cya Prince Sultan Air Base kiri muri Arabia Saudite. Steve Witkoff, intumwa ya Perezida Donald Trump wa Amerika, avuga ko Amerika yizeye gukorana inama na Iran muri iki cyumweru, ndetse ko Washington yiteze kubona igisubizo ku ngingo 15 z'amasezerano kiri ku meza. Umuryango w'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ukorera muri Amerika, Human Rights Activist News Agency, uvuga ko abasivile 164 barimo abana nibura 117 bishwe muri Iran mu kwezi kwa mbere kw'iyi ntambara. Ibihugu byinshi byo mu kigobe cy'Abarabu byatangaje ko byagabweho ibitero bishya byo mu kirere, ndetse ko byasamye ibisasu. Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu yavuze ko ubwirinzi bwo mu kirere bwayo byahanganye ibisasu bya misile byo mu bwoko bwa balistike hamwe n'indege nto z'intambara zitajyamo umupilote byavuye muri Iran. Kuwait na Bahrain nabyo byatangaje ko byasamye drone za Iran. Minisitiri w'Abanyamahanga wa Iran Abbas Araghchi yavuze ko Israel yarashe kuri ebyiri mu nganda zayo nini cyane zitunganya ibyuma, ku rugomero rw'amashanyarazi, ku bigo bibiri bya nucleaire bya gisivile no ku bindi bikorwa remezo bimwe na bimwe. Asezeranye ko Iran izihorera mu buryo buremereye bungana n'ubwo. Ikinyamakuru BBC mu isesengura cyakoze kiravuga kiti ibitero bya misile by'umutwe w'Abahudi bo muri Yemen kuri Israel byatangiye hagati mu kwezi kw'Ukwakira mu 2023 nyuma y'uko intambara yo muri Gaza itangiye, byangije ibintu bike cyane. Ibyo bitero byabaga rimwe na rimwe, ndetse nyinshi muri misile zarasamwe. Ariko muri Nyakanga mu myaka 2 ishize, umunya-Israel w'umusivile yarishubwe indege no intambara itajya mu pilote cyangwa se drone y'Abahudi yakwepaga ubwirinzi bw'ikirere bwa Israel igakubita ku nyubako yo kubamo yo mu mujyi wa Tel Aviv. Uku gusubukurwa kw'ibitero kuzateza ikibazo cy'inyongera kuri Israel, ariko yishobora kutabimugamiza ikomeye. Ariko niba Abahudi bafashe icyemezo cyo gutangira kugaba ibitero ku mato yo mu nyanja itukura, ingaruka zishobora gukomera cyane. Arabia Saudite irimo gucisha handi utugunguru miliyoni 4 tw'ibikomoka kuri peteroli tugera mu ruhombo rugira Yanbu ku nkombe y'inyanja itukura ku ruhande rw'icyo gihugu mu rwego rwo kwirinda kunyura mu muhora wa Hormuz. Nuko ibicuruzwa bijya ku isoko rya Aziya bikajyana mu mato bigana mu majyepfo binyuze muri Yemen. Kuva mu Gushyingo mu myaka 3 ishize kugeza mu ntangiriro z'umwaka ushize, Abahudi bagabye ibitero hafi 200 ku mato mu nyanja itukura, bangiza amato arenga 30 ndetse bashimuta nibura ubwato bumwe. Ingendo z'iyo muhora wa Bab al-Mandab mu mpera y'amajyepfo y'inyanja itukura n'ubunigo bwa Suez ku mpera y'amajyaruguru zagabanutse ku kigero cya 50% kitari kinini cyane ugereranyije n'ingaruka zatewe no kuba Iran urebye yarafunze umuhora wa Hormuz. Ariko niyo handi byarangije cyane. Niba ibyo byongeye kuba, ifungwa rikorewe icyarimwe ry'inzira ebyiri z'ingenzi cyane zo mu mazi magari rishobora kwangiza byinshi cyane. Ku rundi ruhande, ariko mu cyumweru Donald Trump yavuze ko Leta Zunze za na Iran bari kugirana ibiganiro byiza kandi bitanga umusaruro kugira ngo hagarike intambara. Ariko Iran yabihakanye yivuye inyuma. Abatetsi ba Iran bavuze ko nta biganiro byabaye, ndetse umuvugizi wa gisirikare yanabisetse avuga ko Leta Zunze za Amerika zivugana zonyine. Hari itandukaniro rigaragara aho Washington ivuga ko ari iterambere mu gihe Tehran yabihakanye burundu. Ibi ni ingaruka z'urwikekwe rukabije hagati y'impande zombi. Umwaka ushize ibiganiro hagati y'impande byarakozwe hifujwe ko bizagabanya imvururu. Mu cyiciro gishize Leta Zunze za Amerika zagaragaje impungenge zazo kujyanye na gahunda ya kirimbuzi ya Iran. Ariko muri ibyo biganiro Leta Zunze za Amerika na Israel byagabye ikindi gitero cya gisirikare kuri Iran. Iran yabonaga ko ibiganiro bitagabanya amahirwe y'intambara. Niyo mpamvu bamwe bashidikanya amagambo ya Perezida Trump. Ariko kwanga kwa Iran ntibivuze ko itemera burundu gukora ibiganiro, ndetse n'abashyigikiye diplomasi barimo kumva igitutu. Gusubukura ibiganiro igikorwa giteje akaga, kandi nta kimenyetso kigaragaza ko kuri inshuro bizaba bitandukanye n'ibindi byayibanjirije. Iyi ni mpamvu Minisitiri w'Abanyamahanga wa Iran Abbas Araghchi n'abandi batetsi bavuga mu ijuru rikarishye iyo bavuga ku biganiro na Trump. Mbere ko Trump atangaza ibyo, Araghchi yavuze ko Iran idashaka ibiganiro cyangwa se guhagarika intambara, kandi ko yiteguye gukomeza intambara. Umukuru w'inteko ishinga amategeko wa Iran nawe yanze icyifuzo cya Trump, yavuze ko amagambo ya Trump ari ibinyoma. Ariko nivuze ko umuryango w'ibiganiro ufunze burundu. Kuwa gatatu Araghchi ntiyigeze yemeza cyangwa se ngo hakane burundu icyo cyifuzo cyari cyatanzwe. Yabwiye televiziyo ya leta ko ibitekerezo bitandukanye byagejejwe ku bayobozi bakuru b'igihugu, yongera ko niba icyemezo gifashwe birumvikana ko kizashyirwa ahagaragara. Yanavuze ko politiki ya Iran iriho ubu ari ugukomeza kwirwanaho, kandi ko Tehran iri mu nzira y'ibiganiro muri iki gihe. Muri Iran ubu ntabwo ituje bitewe n'ibitero bikomeje gusenya ibikorwa remezo by'ingenzi. Kubera ko ibintu bimeze mu gihugu, ibiganiro bikomeye bishobora kuba bishingiye ku ngingo runaka aho kuba mu kwanga burundu ibiganiro. Politiki y'imbere mu gihugu muri Iran irimo gutuma ibintu birushaho kugorana. Perezida Masoud Pezeshkian ashyigikiwe n'amatsinda aciriritse yafashe ingamba zo kwitonda. Ku rundi ruhande, bamwe barwanya cyane ibiganiro. Hari n'abantu bamwe na bamwe badashobora kuganira muri iki gihe kigoye, kandi hari n'igitutu gituruka hanze ya leta. Amwe mu matsinda atavuga n'ubutegetsi muri Iran yanga amasezerano ayo yose na Repubulika ya Kiyisilamu, agashyigikira ibitero yizeye ko intambara izatuma isenyuka kandi ubutegetsi bugahinduka. Ku rundi ruhande, ariko sosiyete sivile n'abaharanira uburenganzira bwa
bwa muntu bafite ubwoba ko ayo masezerano azaha abayobozi amahirwe yo kongera igitutu ku baturage. Tehran yagaragaje ubushobozi bwo guhagarika urujya n'uruza rw'ingendo z'ubucuruzi bw'ingufu mu muhora wa Hormuz. Gufunga cyangwa se kugabanya ibicuruzwa muri uwo muhora ntibyagira ingaruka ku masoko ya peteroli na gaze gusa, byazigira ndetse no ku bindi bicuruzwa. Ibyo biha Iran kugira ijambo rikomeye kugaragaza aho ihagaze, biha imbaraga zo gukomeza icyo gitutu. Amakuru y'ibyo Trump yahaye Iran binyuze muri Pakistan agaragaza ko bizagorana ko Iran izemera ibi bintu. Muri izo ngingo harimo izikaze ku bijyanye na gahunda ya kirimbuzi ya Iran, gahunda za misile no gushyigikira abafatanyabikorwa bayo bo mu karere kugira ngo nayo igabanyirizwe hano kandi ihabwe ubufasha mu bijyanye n'ingufu za kirimbuzi za gisivile, ndetse no kubashobora kwemererwa ko haba amasezerano. Ikibazo nyamukuru ni icyizere. Amasezerano yabanje ntiyamaze igihe kinini. Amasezerano ya kirimbuzi ya 2015 yagezweho nyuma y'imyaka myinshi y'ibiganiro hagati ya Iran n'ibihugu by'ibihangange ku isi, yasenyutse ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayivanagamo zonyine mu gihe cya manda ya mbere ya Trump. Benshi muri Tehran ntibemera ko amasezerano mashya yaramba kubera iyo mpamvu icyo kiri hagati y'imari zombi kirimo kwiyongera. I Washington kuvuga ku iterambere bigira uruhare mu nzego za politiki na diplomasi. Kuri Tehran kwanga kuganira bifasha kugumanaho ihagaze kandi bigaragaza gushidikanya nyako. Kugeza ubu icyo kiri hagati y'Abanyamerika bizana n'ibyo Iran yanze gishobora gukomeza. Gufunga icyo cyo birenze amagambo gusa, bisaba ibintu bifatika byizeza ko ibiganiro none bitazaganisha ku yindi ntambara. Ibi na Trump ashobora kuba akeneye kugaragariza igihugu cye nyuma yo kwiyemeza kurangiza atari ugutangiza intambara n'asezuba bwo hagati.